Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jing pamla Menteri Kam ka Sarkar Jalaya ka work permit bat ka MRSSA bat kum juru ka jing sateng ban yo ILP menta ka shpau tarik ka KSU lai umkhra unit ka la yo ban khanrai ki nong trei barjala haki babun ki benta jong ka shinong lai umkhra ka seng kala lap hadu handu phu arngut ki nong trei ki bom shim ladon ya ka work permit kumta ka seng kala pha no eki banet phai pat shaki jaka ba ki shong kisa अभी जब मैं काम करता हूँ तो आपका In the meantime, Fabio, I'm going to come down to the room. dia ikut Islam itu bersyafi. Can you please show me the exact law? So what is your position? I am executive magistrate. Okay. You're not aware of this? I don't know the labor department, so I don't know all the laws by heart, unfortunately, which is why I'm being very transparent. No, but then, see, there there's black and white. a person who's sound with all these kinds of... They will come. The labor department will come. And they should be present, in fact. They know all this. Construction site is going on here. Tamal ada baklaruk mangana di demo. No, but we not. They were not aware. Let's not have a subjective conversation. I just want to look at the exact laws, so that we will also peruse through it right now, and then we will have to interpret it. That way, not ngalaman so ngalaman. So for report but this is the actual laws which is not being. Act Regulation of Employment and Conditions of Services. Ma, tekani kan registration establishment ki apa? Who is an interstate migrant? तो registration करेंगे नहीं? आप लोग अगले बार Exceed जो 5. आएगा, अगर आप लोग 5 जन से ऊपर है, आप लोग registration. Okay. So this registration is. वर्क परमिट लेकर आना। बिना वर्क परमिट नहीं होगा। यहाँ आने से अगर कुछ हुआ आप लोग को तो Katakanlah ini ni. yang ni dan nama kita mana kita Kalau mbak, dia nak berdiri mentang ni buat yang itu. Eh, kita benar. Bisa itu di banyak lam di bagian urusan di jomti. Nasional game register. Kita benar mau dan sini. So itu Actual Indian group to work from the according to the rules, actually will be looked at and will be followed. In the meantime, no one has any authority to do anything to push anyone out. So no actually itu dari prescribe law. Itu orang ini siapa ya? Kita going by the book. Kamu nangis. Ini bread making ini. Lada kita ikut. This is more than 5 kaya pernah. Jadi apa jong sangat mana ni periang ni proses. Itu ada mana jong sangat sangat. ini dari dan aku dulu lah, banyak bertuan mendulu ini di air, jadi kita belum punya ini.
cari ini kami Sementara di institution yang kalau orang tujuan cek sendiri tidak digunakan kita benar banyak sekarang ini follow on order. ini lihat tunggal kalau kan ini kami pak bukan cuma yang ini kami ya Itu kadang insiden dengan apa yang dia kami so dia tak dia apa yang bapak kan आएगा ये लोग आने से और सजा सब नहीं एफ आई आर देगा ये लोग ठीक है हम लोग शाम को निकल आप लोग अभी जाके पैक करो बोलो हम लोग को जाना हाँ जाना है बोल देगा शाम को निकल देगा हमको बोल दो आपको कॉन्ट्रैक्टर को सब वर्क परमिट होना चाहिए इतना सारे वर्क परमिट अब सब वर्क परमिट होना चाहिए फिर काम करो शिमला में या और में गलाया में आप लोग कहाँ से आए पुलिस और वेरिफिकेशन किस चाहिए No, you have to send them now. you cannot do this I can pick them all, bro. जाओ पैक करो आज आप काम भी नहीं होगा Mendakasi ka 10 Julai nakaliang juga di Sulam Kra ni lawan sport ki site construction site ki ba pero hakaba ni lalap bagi bun gini ki immigrant workers ki bade na po Shabar juga jela kambuni ki bade na po Assam ki ba kidon ka to ni bobyang ki ba Islam kidon ki ba ki bomdan hirup ta ki epic ki Aadhaar ki documentation ki balapan shisha biki diki residence tongka India te haju upor kumba ila baju penrap ya jingkran jogi presiden mene abi yong bagi don ki minus ru te ki liberals ki barang dei hapo khat prasnam te nimtep bana kaliang jongka infiltration gile yu na kaliang jongka ki bari bon pek officer jok Labor Department di mencek ni kita ko mangni hapo ka Manipur bahawan ru ni lalap ya kata de ba kimbiang ya kani ka work permit ni la sim ya ka sinjam da ka ba ni la pha no ikini ki nong tre shala ki shlong ki tha ki jong ki ba tat anda ki la biang ya kata ka work permit ni sa ki sala kon wa tre biang ka ni ka shala ka jong de ka jong poru nakwa banong ba pi nakaliang jongka di borsnong kidepan pek perman ba nomor ba kilabun ba kini ki liberals ki bon trace ni ki ju wat yeng wai sini situ pat aga ju poru ki ju anda kilayo yeng wai claim the register hasnong athau ki wanyalam ya kilok ki ki kun ki ju ki kimi ki pa ju ki bat adin kandiat katu anisnam kila yo saka residential certificate gila kala ginong song gila yo saka epic bagi tabut de nakaliang jongka di Sulam Kra ni kedukan pam ya ki borsnong rubakin pek perman bai kini ki ba amri bon ailat amar ba yo ni se la sha hadin abut ki bon jinjari de ki bobut pateng ki ba hadin ki jongi de na kaliang ka jongka ki Sulam Kra kani Amerika tangsisin bangin cek di kop islah henry nakapor sa kaporu ngin persyang ban nilek kat bala hai kibor ka jongi bangin pek
ye kini ki immigrant workers ki bon tri shani lada kimbyang ki kop islang imban si bangin hapshim sinjam bangin hap pen phai ki shala ki shnong tha bat ka ha kan keren halor ka jingja ka buminin ha ka ba nagaliang jo police department kila thang ya ka kherdok kemudian apo atmomer ka ILP check gate kepala penyeng kepala erect da ka KSU central body ni sngo kia halor kata ka jingja ha ka ba kitang ya kata ka check gate ka ba baik ka ba yada ya ka jai bener ha bang nimyo ka implementation jo ka MRCC ro adu mentar kampat penyak pura ba dia ka ILP nimyo henry hapan sim lara concern authorities kim sim ya kata ka senjam ban enforce ikini ki acts tinggi nakaliang jo KSU ngimban si bangi hapan sim ala ka jong kakti bangin yada yala ka jong kendo ko siap yala ka jong kari ka jai bener te henry nilap penman ba ka police department kala penjot pen prai ki check gate ki pelabu kumta na kaliang jo KSU ba kila thang ya ka kerdop ka pelabu perpang na KSU ban pek ya kini ki nongrung nongmi jong ka hapo jong ni ka jela te henry apa sisa kila dei ban pek ba ya kini ki gate ki ba ni jupana na por support na kaliang jo ki don ka tu kan ni ki department ki ba bu ki ban Kendra napang ye kini ki nong lek nong wan bat kajudan ru kajing rung kat bomon ju kini ki nong tre ki nong bela ki bon bela sini spo ka jela juni klem biang ki kot isla de kajing keli bangi bu kolong spo ka ki concern authorities kum ka infiltration ba kile yu kumno gi yo panrung kini ki brio sini but kawai kalong bagi jinglik khandra jungki ki lek apo ki construction site popli ki barit paria jungki brio henry ki project ki bahe pat nimi ba kadan kata ka stiff custom ngan ong custom checking nakaliang ka jongki te kani kalong bias pat ni ila syamba nimla wan padiang ni ta ki nakaliang jungi pat ni hapan ya porok min haban sim kumju ladaki le bakla baki ya lendat ya ki an bolaku risbo ye mentar singa spotrik Julai azab saw agalen jong KSU lai mkhra unit kalawan ban inspect ini ki construction site aga jing lai chungi ngilap bun ba niki construction site idana isbun ba ki labor ki ba deki migrant ki bawan niki wek ki jaka te hadin bagi lai adep banya baik kita kikot kepada kam atkum ke jingdan kam ban petre kam ni kita ki work permit ilalap ba sibon ni ki migrant kim dadon syai kita ki kot kisla atkum ke bedai pakin yok ban rung sene pakin yok ban belas ni aga jinglap jingi bon bagi dan kini child labor adu kum basal san teli ki sausan ngut ni kita ki migrant workers ngilap na identify kita ki minus te ngamtip pakaan kale ayu holor kini but kini kala isu yo ban wan kertep ban rung hakanuk penta kat kum jinglap jungi bon ni kita kinong trade kumdan wat tangi ki epic ye ki adhar dan ni kita ki dokumen ban persisha we ki de kinong India te nakaleng jungi ngisam kane ka kam ngimlam pedang te bat nginum song thaj hiru panang ni smart nginang yit ngindang trade system bat ngin le ka ek badan kam kanang ba kini ki ba wan ban belas ngi pintu jaj kamtam bagi num aila ki namar ba kamdai hiru karukom namar bagi ngisngo ba katkum ki jingdan jungi ki bun hi thai ki jungi ru kila ban ban trai ki kam blish bun